大家平安。Ya wadawai tu soal kajam zaman nama kajinana sulban. Sakatu soal kajam zaman naurta supui na kai no samas. Imazai to korosai. Imazai to tiro sulatan. Imazai to tapuro katu waro kayan. Apatu sapuro katu lima kayan. Amasanita imazai to sepata sulatan. Imazai to ita kayan.哥罗西书3章18节到25节，4章1节。Marka segala babayan kiparaingu tuano segala walai ayatwa kakudan nangata nua nakisusu tai kirisitu marka segala walai Kiliwaka nano segala babayan mayanga apa serapa-rapai maraka halak kiparaingu pitua kemudaku danga tuano mata lalak ayatwa kakudana ngata noa nakisusut tai kiri situ saka mavana kinareva noa cemas maraka kama maya papukina mali anu alak manano masuram daya madu sambuka sa sekaulan anu kemudaku danga kiparaingu tuano tauki ika cawan maya salinga tu pakareva tua cau-cau sanu kisamula no pacucuna cau-cau sakamaya karkutu tua tamarai-rai sanu kasivarung angata kiparai kemudangamun ulanu kinasivarung kipusensengan ula maro mavana ta marai-rai anu sikisamula-mula ama senseng ula ini ka cau-cau sakamaya ayatwa kemelangmu tu uri paki arute nanga amun unua ta marai-rai tua sini waret mangwaan pai Isan sa sekaulanu tuata marai-rai ngati kiri situ azwa na sepasariu ati manga uri wareten tua pinasarivan ayatwa ata marai-rai inika pasa sumaya-maya tua cau-cau anamasan tauki ula nama paseet saka na papamamaw anu sikudan tuano sampuka sa sekaulan ayatwa kemelangmu tua izwa uta masidila no marai-rai dari babaw aichu kai no cemas 做妻子的，你们要服从丈夫，因为这是基督徒的本分。做丈夫的，你们要爱妻子，不可虐待他们。做儿女的，你们要事事听从父母，因为这是主所喜欢的。做父母的，你们不要激怒儿女，免得他们灰心丧志。做奴仆的，你们要事事听从世上的主人。你们所做的不仅是做给主人看，讨他们的喜欢，而是出于真心诚意，因为你们敬畏主。无论做什么，你们都要专心一意，像是为主做工，不是为人工作。要知道，主会把他为自己的子民所保存的赏赐给你。你们侍奉的是主基督。
那邪恶的，无论是谁，都要受应得的报应，因为上帝用一样的标准对待每一个人。做主人的，你们要公平合理地对待奴仆，因为你们知道，你们在天上也有一位主人。爱出开暖什么？是你们去给嘛这段哥罗西书的3章还有第4章。今天早上爱出是你不达万讲经说个zaman以爱聆听呀，以爱聆听。保罗点出，若没有上帝，只会让暴力、权力不对等、强制顺从、不公义出现在家庭里面。基督是我家之主，不应只是挂在家中的装饰而已。这句话也提醒我们，这个家要因主的缘故彼此顺服，以爱聆听，即便委屈也能因着他互相寻求原谅。Ayah sini dulu masih mazai tua sini pas malau ni poro sinsi saka latinana pulingalingau tusu ai cuaca pinacuna kainua semas latinana kemelang paalai kemelang maka kiliva saka tutsua kadam-daman sini bai tian kina pakai nem jaya wa 默想祷告。在家庭里面，我要怎样尊主为大呢？Imade tua takina semakalan kikena rumah tainu paalai tua ta sema saya 尊主为大我要怎么样尊主为大？Latinana kinemenem inuri kikena rumah tainu Kita sangat sa paalai tuaca semakudar tuaca sematayau semapazangar tuaca semas nu imadatin tuaca kena semakalan nui katinana semapazangar tuaca semas 如果我们没有尊主为大 tapi teriku tuaca semas ai tuaca kena semakalan ini karuna malalungwangwa ini karuna makakiliva-liva no izuwa semas ita takina semkalam uri makaya tina mabapazat sekat-sekat uri makaya tina makakilibak uri makaya tina mapusasarat ayatwa semas rona kilibak kejanuti akilibak ni maju sini pagoga wa ala kati Yesus Kristus masai mazeto ajujika sabalut masang satya pasari-sario masa kiliva kini maju tanuti shika aicho takena semkalam 我们要怎么样尊主为大呢？该你们能咪 satya pasusu sakatusu kai nuri 主啊，求你让祝福临到我家，使我家里充满爱与恩典。求你帮助软弱的我，在最亲密的关系中荣耀你。奉主名求，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman masih dua toa kilibat sinaya tanutina pasamarau datinana sulibat tu soka kini adaban 大家平安，Mali-mali